बाद RRC एयर कमांडर जनाब मास्टर तौहीद आए आर मुझे कैसे हदा की वो और ये तफद्दल मशकूरा। अस्सलाम वालेकुम। दिने नसे छोड़िए सेला नथौ नसंगा कुन्नी अम्या बिदु तिशी से या अतीबे नौजोशी नबती रोहिंजा के दिए तमरो या असी अफे पेशियाशी ये चमा आगे बिने दुई मीठे निधैले शीदो रोहिंजा लुम्योम्या यखाई लुम्योम्या न्यू लुम्योम्या दाइना लुम्योम्या समो लुम्योम्या मरावा लुम्योम्या हेनु लुम्योम्या सादी लुम्योम्या आलो लुलाबी तैयार ताऊ याशी से यही जैसा अतु शिंदे लते निधैना ये लगाओ दो आलो ही ओ इसी से म्यागो काको यना फिबारे मिमीरो एआसे ने एरो जा मजाखना ताइवे म्या फिबाबी मजाखना ताइवे म्या फिबाबी ए अजब तोम्या दुम्या चासो खेरोले लगाओ नो ही तफवे म्या चासो छिम होबे अयदा की दुम्या ला चासो छी तया छी लेले ये मजाखना वादा फे शौचा कंक्वे जेजा चे अतीदी थोपिया ले शीरी को तेशी यावारे नबंदी अयदा की दुआ जकेंगाले मीदी अखामा फांसी तफेची नैसशी मशीके दो नादुले अयदा की दुम्या फांसी छे तफेची ना जुलोमी मोहबाजो कदी प्यूलो वारे एया अदे तीशिया तोदा अते पावेचे निदे अयदा की दुम्या अनेफी सोये मुकेवे सोफी ललसा खई तोला ना ये तो खोब्यू बेधा भी फिचौने असोया ए अचबत याशिया ने या म्याने अनीपा वेजने अयदा की दुम्या खली तोया लोले अथु तदीब्यू कयू साई तोला या थला अतीबे नोसो अबादी नंबर 2 रोहिंजा के दिए तमरोई अमी प्यासे ये इंडिया नाइगा निबो नाइगा ने बांग्लादेश नाइगा मा खोवे लादो दखे असोया एने अब्या फाजी ची तब्या ची यादा बिदुब्या को नेसी फाजी ची तब्या ची या बेसो ची ब्या सादी याजबू ब्या चुलो ने शिवादी दोनों लगाओ दो चुलो के दी याजबू ब्या को मिमीरो एया अदे अफेवा चुलो खेर के दो मतया सुसवेगा नाइगा लगा अफे सिबाई आयो लेजो सिया तमी ये ले तेया चिबा फिसिरो अब्यो मुब्या फे नाइगा जाम्या दे महममा वादा फे ये दा फोब्या छी तदा छिजो ते ब्या लाई बारे अल्हम्दुलिल्लाह बारकल्लाह फीक और भाई बेशे सुनते चौकर यारे बरमे तुम्हारे मजे आ रहे पता हो दिए यार तुम बेशा कुछ लेके और पूरा रहेंगे तुम यो और हता बुद्धि में चले आशा करें और बाद RRC एयर कमांडर जनाब मास्टर अमन भाई ताए आर मुझे मजे पता रखी वो फल ये तफद्दल मशकूरा। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are called Rohingya Salvation Army, gathered not just to remember our suffering, but to reaffirm our commitment to the truth, justice, and dignity of our Rohingya. For decades, the land of Arakan has been torn by conflicts, mistrust, and oppression. The Rohingya people have faced unimaginable hardship. The entire villages have been burned down,
millions have been displaced. Families have been divided by borders, and generations have grown up without citizenship, without peace, and without hope. In recent times, the situation in Arakan has worsened once again. The terrorist Arakan Army, AA, which claims to fight for freedom, has turned its weapons on innocent Rohingya civilians. Villages have been attacked. Our people have been forced to flee their homes. The voices of Rohingya victims are silenced under fear and false narratives. In May 2, 2024, in Huyaseri village in Bitidan Township, Arakan State, Arakan Army AA terrorists killed about 600 Rohingyas, raping, shooting, beheading and slaughtering. When the terrorists AA face losses on the battlefield, they discuss their casualties and civilians' deaths to gain sympathy. But when they kill Rohingya men, women or children, they label them as members of the Arakan Rohingya Salvation Army, ARSA Army. This cruel manipulation of truth aims to erase accountability and deepen division between communities who have suffered enough. Let us be clear, we ARSA Army are not criminals, we are not terrorists. We are sons of Arakan, fighting for the rights, dignity and safety of our people. Our struggle is not one of the hatred, but our survival. Our cause is not for power, but for justice. We fight so that the Rohingya may live freely in their ancestral land with equal rights and respect alongside all other communities of Arakan. We call upon the international communities, humanitarian organizations, and human rights defenders to investigate all the crimes being committed by the terrorist AA Arakan Army. The suffering of the Rohingya must be no longer be ignored, and the atrocities of Arakan Army must no longer be hidden behind propaganda. We do not seek war. We seek peace, a peace built on truth and equality. We do not seek revenge. We seek justice for every innocent life taken. We fight for the generations yet to come, so they may live in an Arakan free from fear and oppression. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.